Ramdam nyo na ba? Ayan, ramdam nyo na ba ang Christmas? Payay Bear Months. Ayan. Happy birthday to me. Merry Christmas to all. Ayan, birthday Berweno. Yung titawag dyan. Kapanganakang buwan pala ni Pagayam Raisin Biyernes. Ayan. When kata daytoy man gundawayak man iti ako mablao kada kayo iti naimbag nga umuna nga aldaw iti Septembre. Ayan, kita marikrik na tayo iti lamiis tipol o iti angin niyan. Ayan, naimbag nga rabiyo amin dita ni iti DBT family iti Tambayan Hugot Pag-ibig iti sisiwit iti Isabela kastamet din iti Gabs Panatik. Ayan, kita kasta kanyayo amin na naimbag nga rabiyo ni Madam Karen Bros, ni Madam Cristina Toledo, ayan, ni Pagayam Gayem Erdwin Leanyo Napole. Siyempre ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose di tanay karatakat amulong Cagayan, stamet ken ni friend Gretchen Bilango ken ni Remelin Catalon, stamet din ken ni friend Mads Ubinya Casbaliedo. Ayan, naitan ni Pagayam Christy Balwang, ni Manang Nicole Alexalen, ayan, ni Pagayam Vince Paralag, naimbag nga rabiyo amin. Ayan, kata no may sa kata talagang ato. So nga naimbaglat nga rabiyo amin. Ayan, request nakman jay kanta nga I love you kunana. Yan san. I love you nga damdamo dayta. Sige, kata ipatangatang tengar dayta. I love you. Drone quad camera powered by Gimbal with X50 series. Vivo. Sino ti kumanta dita san? Dita I love you nga kansyon mo ni Celine Dion. Was born on Christmas Day, and man will live forevermore. Yan ni Celine Dion siguro. Christmas Day.
Ayan, dahito yan tayo request ni Pagayam Evelyn Ricanor Viloria. Ayan, isagsagot na iti Tambayan Hugot Pag-ibig. Can't believe that you were real. How did I? Ayan, magandang gabi kapatid ni Pagayam Virginia Casimina Puerno. You are the reason I survive, baby. I never thought that I could love someone as much as I need you. And know it's crazy, but it's true. Ayan ni Insan Elaine Chua. I never Saan pag-rate na lang mi kunana. someone as Then request ko tayo song After All. Ayan, naitaman. Naimbag nga rabi ima Insan Elaine Bawi Chua. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for the human eye. Ayan si Pagayam Vita Kebalayan. Ayan yan. Nagrigat ngay pronounce nga mintaynagan. Hi sir, good evening. Kunana, naimbagmat nga rabiim. Kita ni Manang Pagayam Mary Jane Valdez. Gandang gabi po, idol. Kunana, happy first day of the month. Ayan, pa-request nga po yung kanta. Kunana. I never thought that I could need someone as much as I need you. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in Ayan ni Pagayam Shirley Bauya. Imbag nga rabiim sir, kunana, pa-shout out po sa family Molina and Caridad and Rogoho family sa Pangasinan. I know it's crazy. Ayan, Ditala Union. Stay safe everyone. Pa-shout out din kay husband ko. Advance happy birthday. That I could need someone as much as I need you. Ayan, God bless you kuya. Stay safe and thanks sa pagbasa ko na. At syempre, kablawak met ni Pagayam Lina Caridad. Astamit din iti Caridad Pehela family. Dita na lawak di Alarcio Pangasinan. Ayan, dayto yan tay lak amem tumet ubiyag ko. Nya nga kanta rito yan. Good eve sir, happy birth month. Nasa lahat naway nawala na ang COVID. Yun na. Niya Pagayam Geraldine Bunwan Mortera. Ayan, dayto yan tay request mo. Pagayam Mary Jane Valdez kini friend na Joan Manaligod. Naglabas ti panawen, nagbaliw kamet den, itasaranay kuni sa naulpit kami ako, tenrarem uday to'y puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agipturak no iso, tirangsak mo. Daytoy ngay naramit Anyan? mo, lak amem tumen. Sapay kumamit taham mo nga lak amin. Apay kastoy ni ayat, inpaidam nakaman kanya. Awan maaramidak, kastalaeng migasat, liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko, tenrarem mo, day to'y puso, linaksit
kabsat Lin Lorenzo Valenzuela. Iso diragsak mo. Ayan, kablawak man kabsat, jay anak ko nga ni BJ, ag birthday no bigat. Ayan, advance happy birthday kay BJ. Wish ko na lang anak, kunana, wish ko lang anak, sana lagi ka gabayan ka ng Diyos. At sana maunawaan mo kung ba't ako nasa malayo, kunana. Para sa inyo din, o para sa inyo, kunana. Nako, tapay dati makaungutan. Naulpit ka biyag ko tenrare. Permi nga ungetnan, sino nga tadaytan? La, Naksid nakit awan abong unget mo tan. ko. Ang iturak no iso diragsak mo. Ala, permi tinerbyos nan. Ito'y ngay naramit ulap amem tumet o biyag ko. Naulpit ka biyag ko tenrare. Uy, nagpaiso, naulpit ka biyag ko. Linaksid nakit awan mabalin ko. Ala, tapay dati agsangsangit, adagkat katawa, da makaunget. Sino nga tadaytan? Kay naramit mo lak amem tumet o biyag ko. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet. Ala, linabsam ka no di greet na. Naglokon. Ayan, happy birthday sis. Kuna ni Pagayam Maribik Parungaw. Naimbang nga rabim sir idol ni Manang Nicole Alex Salen. Ayan ni Kadani Gurbak. Ayan, naimbag nga rabi tayo amin sir. Ay sir, naimbag nga rabi manin. Kablaawak man met tuy bagik. Tawan pa'y nakalagip kanyak. Kunana. Alahang kamaliplipatan na Pagayam Christy Balwang. Adaman ti walis dita kwatayon, likod tayon, kumamkamat manin. Alah, adama kang ungut nga talagan. Ayan, Nori Lumitap Umaykan, Pagayam. Request song, Bed of Roses, kunan ni Pagayam Shirley Bauya. Ayan, Sir Jerome ni Pagayam Garcia Jerome. Sir, magandang gabi po. Request ko lang jay man lang ikaw ang dahilan, kunana. Lanad na makaungot nga talaga. Ikaw ang dahilan. Aklune, nagbalinak anaro ko. Nagpaatipen, isaan ko apukpuko. Dalang basbasain na, kunana. Ala. Ala, basag na kita Pagayam, ang kay madanagan na ya. Suadan Yan. awan Ala, daytoyan tay amang ikot ken ikaw ang dahilan. no dinato. Kay madanagan, Papagayam ken kakabsat, ibasa tayo amin dagita nga ikablao yo. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan Ala, dagitay makaungot nga sticker yo kat ikatan yo damdama dagita. ay nagbabalisa. At pag ika'y katabi, Ayan. hindi mapakali, walang ibang iniisip.
mapapansin kung di ikaw Ayan. sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso Ayan, nilabsan na Jaya kablaaw kunana. sa araw at gabi. Ayan, linapsan na Jaya kablaaw ken request ko. Alahan ko nalabsan dayta. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw Pagayam Renz Garma Manuel Belango. Baka sabali, yaw pa'y awang ko makita. paano ko kaya Ayan, di bale, pag tudwek ti heart share, kung nanatap no madis molar dagitay angry face. Ayan. puso Kanya, nagyaman na. Yung gurba-kurba. nadarama ay para lang sa'yo. Ayan, salamat friend ko. Tapi natugtog mo yung request ko. Kung ano. Sinta ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Kaya pagayam Di ako Lorna Doca Castillejo. Ayan, hi sir, good eve. Pa-shout out naman. Kung nana. pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Bads, pa-shout out. Ayan, here at Payatas ni classmate Nasty Mac. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa may Payatas. Ribulabog kunana. Yan. Ikaw ang laman ng puso. Hi sir, Idol Guapo, good evening. Pa-shout out sa mga anak ko dyan sa may Kalamagi, Solana, Cagayan. Ayan, sila Lovely, Lavica, at Lawrence Gonzalez. Ayan, thanks and God bless sir. Kakaisip sa'yo, pagkat ikaw Ayan na, kay madanagan kakabsat kin papagayam tabasaik dagita na request yo. dahilan. When no greetings nga kunada. Ayan ni Pagayam Renz Garma Manuel Belango, kablaawak man ni Raisin Biernes, iti happy 18th birthday. Ganyan. Ayan, hey, happy 18th birthday kanya na. Idol pakigreet naman, isuna, haha, kunana may. Jayatik ka, pa-request, thank you. Yan, apay tatik ka ngay. Mahal. Ala, daytoy tay tikkayon. Tikka-tikka. Uray no, gura em daytoy no mo. Agyan at tasidong mo, sagutan kat kansyon ko. Uray pay, sikaket na maliwe. Ayan, naimbag nga rabiya manang Divina Baksa. Dungwen, uray ko nam sa anen. At tarayag lagdo, ipukaw ko tinagan mo. Panunutek langin amin ket awa nagpaiso. No apay ama sa pulmo tagbalkot, kalikagom ko di ka kumano. Ayan kaya classmate Kenneth Karag. Shout out boss Idol Guapo kunana. Pakigreet man si Clean Obre ng maganda. O maganda siya sa gabi. Salamat boss. Kuna.
Good eve everybody. Ayan, apay tarabi ingay nga napintas lang suna. Ayan si Ma'am Clean Obre. Siyakit dumag Totoo ba yon na maganda ka lang sa gabi? agala Bads, pa-shout out si Bads Tuwanda. Ayan, negative on post siya. agala Ayan, hanap siya ng SPS. Nako, tumaray ka abot nakatawa mo friend ko nana. rakot ti pirpirmi nagrigat no Ayan ni Buddy Idron Pascual. Ayan, Buddy Idol watching here dito sa may Cagayan. uya Sigas Corporation. Pa-shout out man Buddy Kablaawan. Amin nga kawork ko dito Sigas. Ayan, request ko tay Idol Sacrifice. God bless Idol. Wino God bless Buddy Idol kunana. tek langen amin ket awa nagpay Ayan, salamat boss. Abandoning haha kunana. Yan. di ka kuman lumiko pagtungtungan ta aguray sardeng mo di nagpanawan urnusan ta kumaday toy Ayan, hanak mamuma kada kayo nang runa kini pagaya Marens Garma Manuel Belango. Haha kunana. nunot ka Mauma siguro ti kadaniw kanyam. Isulablabsan na ta comment mon. adayo nga adayo apay umadayo agala alla agala Ayan ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose. Di tanay karatakat amulong Cagayan. deket Siyempre kastameten kini Mr. na. deket adayo Ni Mr. Eldomar Jose. agala alla ka agala alata nuapay sa pulmo tagbalkot tali kagum ko di ka kuman lumiko pagtungtungan ta aguray sardeng mo di nagpanawan urnusan ta kumaday toy Ala, dayto yan tay after all. Request ni Insan Elaine Bawit Chua. Well, here we are again. I guess it must be fate. I charted on our road, but deep inside we've known we'd be back to set things straight. I'd still remember when your face was so brand new. Every memory repeats. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. After all stops and stops, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all we've been through, all comes down to me and you. It's meant to be here forever. You Ayan, medyo Mr. DJ malabo po ang dating ng video mo. Ayan, dito Mr. DJ ni Pagayam Lani Ligayo Kalimag. With bright sounds truly right it lives from year to year. Ayan ni Ma'am Cristina Toledo, iti tambayan hugot pag-ibig. Pa-request man DJ di agnanayon. Agnanayon ngay ayaten ka. Ayan. After all stops and stops, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all we've been through, all comes down
Ayan na imbang nga rabi ma idol, ikablaw mo man, dito'y kadwak nga agdingdingig kanyam, kunana request ko tayo tunay na mahal. Ni Pagayam After all Dave Castro. Ayan. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who can rescue from the Ayan ni Manang Winuma Marites Concepcion Remando na imbag nga rabi. true. Oh God, Ala daytoyan tayo request mo. Kadaniw It's meant to be. Renz Garma Manuel Belango, intayuman palang dumigos. Ayan. Ay, intay palang dumigos, alan yun tasabon. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdi gusak tay sabon ti pagayayama tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras, sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barokong sabay selang sakto idumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka. Ayan kita ipatangatang tiramdama dito friend. Di request mo nga power of love. Sige man. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agbigosak tay sabon ti pagay-ayamak. Ayan na Renz Garma Manuel Belango haha damit kayan ayat nan kasano ang arod itan. At dapay kadigasat tuy puso nga gayat. Ay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barokong sabay selang sakto idumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka nagmayat tiyak digos lutay sabon di igos-gusugos
tay galis na nakalamlamuyot, nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekkel, kadagiti mas masel, akyat ka nga kaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel, o sabon makamangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Aladay tuyan tay Power of Love. 107. Na request ni friend Mads Casbaliedo wenno Mads Obinya Casbaliedo.
Ayan kita isaruno tayo nga rot tayo sakripisyo. Times I have run Ayan dito yan. into Ayan san ulit Manjay Hotel California. Kunana. Ngati ayan ayagda si Marno may kadwa arapa tibin kelda kayat da nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan muna pilit na nga indured panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap nulaen makaabro usaren na sakripisyo isumbat aramaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na Ayan nagijay ag sakripisyo iti ibang bansa kita saludo na kada kayo. Gaputa araramiden nyo iti amin. pagarin Gapu iti masakbayan dagiti pamilya tayo wenno kang ronaan dagiti anak. panuray kenkwana Sapay kumataagan anos kayo nga kanayon. prinsipyo panagbiag di na nagsamakidang tagnulaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho Ayan, the girl from yesterday, gapukin ka. Sige, ipatangatang tira kita. anak ken asawa na nagsalimit Last resort, kunana. Sige. di una dira paagda Ni ading Ami Constantino, Hotel California, last resort. The girl from yesterday. Sige. At syempre, patangatang tayo mo tayo request ni Pagayam Lorna Doka Castillejo. Ayan, isagsagot na kano ti kapada na nga single ida. At daway nga ta single dita. Yan.
Ayan, ni Raisin Biernes ti Doha, kadaniw single, kunana. Yan. Adugayam ti single. Ayan, ni Insan na Ernie Lorenzo. Ayan, single dayta. Single dita ibang bansa pero tunag gawid da asawa na. Ayan, nimbag nga rabi minsan. Shout out to all Dubai girls kuna ni Ma'am Cristina Toledo. Ayan, insan na Jan Durian, daytoyan tay request mo nga The Eagles Hotel California. Yan, pagaya Maribik Parungaw ay Lover's Moon nga isang sagot mo kini Mister. Dayto yun. There's a lover's moon tonight as I look back over my shoulder. All the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. Ayan, maraming salamat din sa inyo. Pagayam Hero Pasalo. I might have one last chance to hold her tight, and she's waiting. Ayan ni friend Joy Manaligod. Sir, pabati po yung friend ko sa Saudi Riyadh. Birthday niya po kasi si Maricon Bernal. Ayan, 30th birthday po niya. Ayan, ingat siya lagi po. Salamat. Ayan, happy birthday kay Maricon Bernal. Yan ay galing kay friend mo. Walang iba kundi si friend Joy Manaligod ng Isabela. Shining down of half of this world, so many souls are in its light, but for me there is just one girl, and she's waiting.
she's waiting. I know she waits for me. Ayan kati saruno tayo man tay loving arms. Lovers blue. If you could see me now, the one who said Ayan si Pagayam Lina Caridad, pa-shout out sa Caridad Pehela family sa Di Alarcio Lawak from Singapore. Kunana, thanks sa pagbasa po sir. Ayan, magandang gabi Pagayam Lina Caridad. see me now, San request ko man jay never say goodbye. Kuna ni just for a moment, San Jan Durian. make you mine. Just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. Ayan, bilig ni Ayat. Sige, ipatukar tara ita. The wind, too long in the rain, taking any comfort I can find, looking back Bilig ti Ayat. freedom of my chains, lying in your Ayan, dayang-dayang. Nako, hadan sa sumala manin Anti nga sumalay di rabi. Ayan, bilig Pagayam Robert Jose. Bilig ni Ayat o bilig ti Ayat? somewhere through the lonely night, Or ti bilig ni Ayat? dreaming about the arms that held me tight. If you could only hear me now, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort. Ayan, pa-play po sir. Kuna na, wala pa rin iba by Rock Star. Ayan, sige. For the freedom of Matukarte amin na kita, ipatangatang tayo para kada kayo kakabsat. When no kadani, ken Papagayam. Ayan. Yan. long in the wind. Idol, makapalagi putang met atakantam. Kunana, magbayad ka ngaminin. Kaya po, di kaya inutangan ni Pagayam Babe Castro. Laglagi po nyo. Bakahan niyag bayad day ta, delikado. In your loving arms again, baby, lying in your loving arms again. Ayan kati sarno tayon tay The Girls from Yesterday. It wasn't really sad the way they said goodbye. Maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and threw away. And she became the girls from yesterday. He took a plane across the sea. There's someone falling in love. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away. And she became the girl from yesterday. Ayan ni Pagayam Jeneline Gaban. Ayan, naimbag nga rabim sir. Pa-request man jay laglagi pim sir. Isagot ko man iti amin nga Kaban family. Di tanaya kalintaan amulong. Ayan. Ni Pagayam Janice Dicano, pa-shout out naman. Uno, pa-shout out naman po ang friend ko dyan sa Isabela at sa kaisa-isa kong mahal
At ganon sina Ate Rachel Ginsel at Ate Cristina Toledo. Ayan mga ate, we love you. Kuna ni Pagayam Janice Decano. Ayan ni Ma'am Karen Bros na imbag nga rabi. Ayan naman di nalabsak na request kanon. The lights on in the window. She's waiting by the phone, talking to a memory that's never coming home. She dreams of his returning and the things that he might see. Talawen ni sarunutay man iti gapuken ka. Request niya manang Jan Hele wenno Jaan Hele Hermano iti Burgos wenno Quirino Isabela. Ayan. Nita Quirino Isabela, ayan ni manang Jaan Hele Hermano. Ayan kata daytoyen tay gapuken ka. Gapuken ka adu ti balikas. Nga mayari giti gapuken ka. Gapuken ka keta nagsagabanak ken liday. Gapuken ka ket naadaanak itinamnama. Gapuken ka nagtultuloy iti panagbiag ko. Ket gapuken ka ket siyatay na iwawa. Gapuken ka ket sikat nagbalin nga inspirasyon ko. Gapuken ka. Ayan. Janelle pronunciation na sir. May taman ni manang Janelle gayam. Ayan nagpaiso si kamet lang itigapuna. Ayan niya kada ni Roberto say shout out Karatakat chapter. Hello kay Insan Team Kaleda. Panana. Yan sir, awan pa met request ko nga magkabilang mundo kuna niya Ma'am Maan Sadul. Sige, patangatang tayo naman dayta. Alakit day tingaro din tay magkabilang mundo. Sa tay saruno tay bilig ni ayat. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na
Ialay sa'yo ang awit na to. Sir, patugtog nga po yung Wag Ka Nang Magbabalik by Rosel Nava. Salamat po. Magkabilang. Ayan, Wag Ka Na Namang Magbabalik. Hayaan mo na lang kung wag na siyang magbabalik talaga. Nag-iisa ka lang kahit na lang. Ayan ni Insan na Jan Durian. San Jayman kanta nga Bilog ang Mundo kunana. Ala Insan na nakasalang amin nga request mo. Kaya nadawel nga driver Bilog ang Mundo dayang-dayang. Kaya sige. At dyan ay gabi ang oras na. Ayan gapuken ka sir. Kinankanta ni Rogin May Gonzaga. Ay yung umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Hihintayin kita kahit nasaan ka pa, di ako mawawala. Kahit na may dumating pa, dito lang ako iibig sa iyo. Hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay yung umaga. Alay patangatang tiramdaman na ita. Kahit na Ita isarunutay nga rod tay bileg na ayat. ang araw ay magkakapili. Ayan na ito yan na pagayam Robert Jose itiya karatakat amulong. Arisas terbangun nga aking inayan. Nagmayat nga damdamen wenno isa puso day nga kanta. Ilaon ay ikadem mo. Urian nyaman ti ubrain nyo. Kaya talaga nga sumgar ka. Marik na baraya Namangay ko tatimek mo To'y puso kasla Agir Siyak na ti babae Aparagan ka Anyaman ang kasapulan Maited ko ken
Kita isarno tayo man, dahito wala pa ring iba, by Rockstar. Request ni Pagayam Hero Pasalo. Ayan sir, pakibati nga po, Maribik Parungaw. Ayan, nagplaplansya ngayon. Salamat po. Yan nga gaget ni Pagayam Maribik Parungaw. Madamagaya magplan-plansya. Day taman. Ayan ni Pagayam Marilex Banan Buyugan. Good evening sir. Good evening DJ Pabatiman. Jaya kapamilyak dita barangay Goran Amulong West. Ayan, pakiplay man tay kanta nga perfect Ilocano version. Thank you sir. Sige, patangatang tinamdaman tayo ita. Lakad tayo ito yate requestin. Wala pa rin iba. Samurai sword on my back. Stop.
din basahin. Ay daniw nga naputar ni Pagayam wenno Ma'am Marites Concepcion Rimando iti Burgos, Isabela. Dayti nga daniw ket napauluan iti kinamarigrigat. Wen nagpaiso kakabsat ken papagayam kaytoy no mo wen no kada tayo amin siguro ket napadasan na met wen no makarelate kayo iti sao nga kinamarigrigat. Gapot amok nga si tayo amin ket nagdalan iti kastoy nga kasasaad. Tainton kaano man ket han tayo nga mailibak. Ayan sir insan kablaawam man ni baket kud ken jay anak ko dita bantay. Ayan yaman ken God bless ken ka insan kunana. Ni insan na Ernie Lorenzo. Wen kita kayat kuman nga road ngay buksilan wen iyabrasa kada kayo. Dayti nga daniw. Ket kunana ditoy. Kunada iti biag ti tao ket kaslapilid. Ngumato ken agpababa no kasjay nga agtarayen taylugan. Ket pudno launay dayta. Malagip kuman idi panawen ababasit kami. Agnanaed kami ti probinsya ket makigamgamulo pitak dagiti dakkel ko. Nga isu tindakdakkelan mi. Adu arigat ken sakripisyo gaput arigat laadda akabibiyag mi. Panaw ti bubong mi wenno panaw ti bubong ti balay mi. Ket bolomet iti dingding na. Adamet kaslapan nakakwarto na anadingdingan laeng iti oles dayta. Dagiti daduma kalapaw ti awagda wenno kalapaw iti awagda. Ngem uray no kasta napariir uneg na. Tasumrek iti presko nga angin nga aggapu iti aglawlaw. Naimas ti mangan nga uray agsida kami laeng ti bagoong ken kamatis. Umdasen ang ngay busog mi. May saasaangan, may saatukma ako nada. Ngem iti kanarigat na, wenno ngem iti karigatan na, no dumteng ti matutudo. Wenno tay napigsa a bagyo, sumangbay adi maamam mo. Taawan meten, wenno taawan met television mi. Wenno radyo lakuma apakaamuan mi. Ket adda no dumtengen napigsa nga tudo. Adda pasurot na wenno adda pasurot na nga angin agapwen ti bagyo. Saan min nga ammo iti tartarayen mi. No sa dino apagsalipingan wenno pagsalipingpingan mi. Taagu pumeten piman tay bubong ti balay mi. Pati buruong wenno gasera ti silaw mi. Ket maidepayen gapu tinapigsa nga angin na. Piman taintayab met gayamen ti angin datay nay panaw abubong mi. Awanen
ti pagsalipingpingan mi. Imbag pa'y tada tinaanus akaroba mi. Ket inayaban da kami. Mapan makidagos wenno mapan makidagos. Iti balay da, tamakasyan da tapiman awanen tay balay mi. Awanen tay balay mi numalpas ti bagyo. Ket nagsubli kami ti pagtaingan mi. Ngem anyan ti ulpit na tay bagyo. Tauray lakla makasangit ti maimatangak. Babaw tay balay min. Agir ereg wenno agir ireg pay dingdingnan, marmarsuod tilanganan. Mabuting kami pay nga sumrek iti unegnan. Taamangan no tumapok ket mapandagan kami, wenno tumupak ket mapandagan kami. Ngem kaasi ti Apo anamarswa. Gapoy iti pigsa ken kired nga inted na. Dadakkel ko ket nagsalukag da. Ininot ang naglupos wenno ininot ang naglupos tay kalapaw abalay mi. Ket ita makunak ang nagasat kami. Tauray kasano itirigat anapagting mi. Di na kami pulos binaybayan. Ti Diyos iti kinarigat ti biyag adinalyasat mi. Ayan nagmayat nga daniw tinaramid ni Ma'am Marites Concepcion Rimando. Kaya na pauluan iti kinamarigrigat. When nagpaiso iti biyag ti tao, kita kasla kayarigan iti pilid nga kunada. Tano tumarayan tay lugan, ket agpangato ken agpababa. Isu nga sapay kuma, tagsalukag tayo nga kankanayon. Tay kunada, ngano adda itiliday, ket addan tumetragsak. Amen. Naalala ko tuloy nung bata kami kung niya pagayam Lina Caridad. Palasiw taaw nung sungken kanyak ni iliw panunot ko di mapukaw. Kasimula na imbag unay pa
nagado nga request ni Insan Janjan Durian. Ayan ni friend na Madeline Obinya, malagip ko jay bagyo idi intayab jay bubong ko kunana bubong tibalay dananang ko. Makapasangit nga talaga. Adaman na patek, kanyak kita nga pampanunutek, masakbayan ti pamilya, na urnos kenapnuan ragsa. Uray no pinadi penak, sa balian nasyon ana panak, akulaeng kada kayo, rigrigat ko ket itura. Ket maturpus kundon, panagtrabaho ket agudon, ragsak tubig marigna, tamakaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isagalaan. Ayan tay dayang-dayang request ni Insan Janjan Durian. Kayat nan sa iti sumala. Pagbigyan tayo man. Tatala nga sumala nga makitak da ito ket. Ala. Pagayam Christy Balwang, umay kayon. Pagayam kurbak-kurbak. Ayan ni Ma'am Marites Concepcion Rimando, kitak man ti panagsala na. Ayan. Kastamet kini pagayam Hiro Pasalo. Sige, banat. Nagmayat nga agdayang-dayang manen ni pagayam Christy Balwang. Sige, tira banat manso. Ayan san buy-buyain kat isalam ko na san isalam mo na anya den sikati kayat ko nga sumalat at tam. Ayan ni pagayam Mary Jane Valdez itira man. Ayan. Sir, apayawan pa di request ko. Last resort, thank you. Kunana. Ayun, sige. Sakbay nga sumalak ano kita ipatukar tayo pa lang tayo last resort. Ayan, pasensya kayon ta ne. Medyo cook pa lang ta pa nagsalayo. Change the music, Mr. MC. Itiram man tayo sweet tayo agigam ti balasang. Ala daytoyen tayo last resort. Kata daytoy kata binayadan ni sino tinang bayad ni ayan nan makaigam nakman ti sikitin no kastoy lang ni pagayam Angela Salon. Ayan. Daytaman at Zeni Ulep Paralag. Daytan. Sir, pa-shout out man ni Angela Salon at Zeni Ulep Paralag. Kunana. Ayan, ading balasang sumalataman. Ayan, nabitinsan. Iyarang kadak agsalan wensan change the music nga kunada. Kaya mabalin tayo nga agigam iti siket ti babalasang. Ayan. Can't wait to tell you all what it's like up there. And they called it paradise.
I don't know why. Somebody let them by. Dahito ito'y music nga kamaymayatan na iti sumala. Wenno dumiskarte iti balasa. Kita'y entradam kita anyan ading nagpintaskan ko na may nya. Santo bumaybayag ket alaem mo tay number nan Ayan. Ayan, isalak kumamit ni bakit paymet 10 ket nabitin met kunana. Ayan, pasensya ka ninsan. The coast to the Malibu. Yaya request ni ading Ami Constantino ket ulitem to ading Ami. Hungry for power. Ayan, Sir Idol, yung request daw po ni friend mo, Joy Manaligod, tatay na payuro Ryan. Ayan, inpa tukar tay tatay daytan.